Yacinya Chance Denis nagira ngo mbahamagarire kuza muri derby y'amateka Mukura na Rayon Sport ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2025 saa 12 n'igice kuri stade Amahoro. Nkuko musanzwe rero mubizi mwadutuminye insinzi, abasaza murabifuza baragaruka, natwe turashaka igikombe, turahamagara buri mureyo wese niyonka nimuze kuri iriya saha, kuri iriya tariki. Insinzi irahari, turayibijeje, ibyishimo. Urireyo nanjye ndireyo. Oreyo baguhora iki Murera. Itabaza ryawe sinatumara izina n'ugomba zibona ko harabifu zakuguma bicura buridi ry'umwijima nzakomeza nkangutse ndimo ndaca karongo stade Amahoro kuri uyu wa gatandatu niye abakunze ba Rayon Sport gusa ndabuza nciye inkoni n'abapolisi ndabibabwira nta mufana wa APR dukeneye kuri uyu wa gatandatu. Sishaka abantu bazajya bavuga ngo twarabafashije ngo byagenze gutya. Maze kwivuganira no bita Samu Amaticha arambwiye ati kuwa kane gusa kimwe cya kabiri cy'abantu 24 bamaze kugura amatice yabo. Abareyo muri hehe turi hano Amareyo yes kamutware mugaterekamo. Bobu mvuganye na Sam arambwiye ati kuva nabaho mu bucuruzi bw'amatike ibintu bibaye muri system ngo yahubanganye gusa. Umuntu utaragura itike ye utegereje iki? VIP zigiye gushira, VVIP zigiye gushira, Skybox zo ntiziri no muri system zashize. Ubu rero reka njye kwinywera mutware, abandi mwese musige ni mugure amatike yanyu mukanda kanyenyeri 939 kanyenyeri 3 kanyenyeri 1 urwego uje kuri match ya Rayon. Ariko ndaca karongo hatagira umuntu wihuruza tutamutumiye. Iyi ni stade y'abareyo. Bob aba bantu bambwira hatagira umuntu wivanga simushaka. Umuntu uza kwivanga. Ndimo ndakureba ushugunga kugura itike wowe ntabwo tugushaka we mufana wa pe. Weje tuzaza hata turagushaka uyigure ndakubujije wowe wibeshye.